sembut Menteri Rangba Kejela ubak senyau bahang dhar mentang kasi ka arflai tarik unailur ajar arfusau udari benjurip ya ka umrah airport dan ke kat ding soin kebadan ha umrah hakan kasi na jurip rengkat langru ke jenlang chief secretary ke Sarkar Jela deputy commissioner ke Rivoy district MLA ba MBC je ke umrah ki officer na katnat lingsoin kumjuru ki officer na ke airport authority of India bat ki officer ke Sarkar Jela kejung jurip jong sembut Menteri Rangba ya kan ke airport ka halor Komisi Minta Ban Penhek Syuk-syuk ia kena kekat lingsun kena ban pensuk ia kali kawan jeki pai bak. Menteri Ulah Pentip Badang Donkam sakhat ndriu akar ke jaga ban penhek ia kena kekat lingsun bak jenut am tak kena kan long kembasan sepak klor tengka ia ka ba anbai tengka dak sokar pedeng kat ba ia ka ba jaka pat anbai dak sokar Jela. Ul angru belada ulong kena kecek penhek ia kena kekat lingsun kenyerap sibun ki kun samla akaliang ka yok kam yok jam ketup neduk ki banyak kali kebudukan kebatrai hapo airport bat kieu kiwe dia kikam Don ke meeting bat kini official ng government of India tools on civil aviation makat bat kini nongpet pada hari airport ini agak ini don lang bat chief secretary dongi bat commissioner secretary transport bat i regular official of transport partner makat baru lokal ini rumah teman baik kemarin baru ba lokal ini sudah ba jadi perlu ini meeting yang main baik bah ini government nila o serius apa pun boleh sebenarnya. Tapi soal pergi report pergi bah ada yang tolong feasible. Dan mentar kumulong mentala yok yang second report naga airport authority of India ini. The possibilities kadon. Tak pada kat tu pak libat di hab weekend bersokar India memang civil aviation institute. Namara kat kum ke drawing ke plan kila layout apni kat kum menjadi sesuai dengan kalau imatkan non possibility ban expand kan port and they don't kat tu ni bagi guidelines sebab ya keren berbagai union government kena mungkin excellent kat tu ni nak proceed expansion maka expansion kat kum sorry boleh mentan bagi lagi port adon galap expand seni kaya the plus so hab acquire kum masukkan di wakar but extra additional lang but ndri wakar ka parking bay di airport kata yang company dia kata next day after tomorrow will be having cabinet will get clear pass in the cabinet we will move ahead with the government of India karkum ga plan bagi peni mut bala daga dan katuk ani guideline bahap exam ni habis ke government India kalau exam ni kita inala manra lagi bi ada kuma badan E320 bagi 321 dulu ni lah kalau 320 ni tip kebaca sepak habut modulus 321 pada umur ini kalau kat kum bersurit kita ni is possibility ya andai don stak kat tu ni pada don di have exam have request government of India kalau kita exam kita lomba kalau ahead pada cost karena kata orang exam kita kum belum mentani try kelapan long very genuine kan ilak expand mereka apa patukan sini yes when everything is done as per the like what I said man right dia tak obviously kalau betul 24/7 kaji anu ni kumu government ni kuat untuk urlong baik lah dekat bakal long ketari jing anu ni bat kamtan ni kun de mesti berok ko ini kuat di bar long ikan ni te ya ke extend orang vi kadek jaka kadon arklung terus ngilak kan extend mutar handai don katukan ni pada mata safety reason hab acquire ni new additional